Ki diferans ki genyen ant se avek tell? An pil moun souvan konfon yo. Mpwal explike yo ki le ou kapab utilize se epi ki le ou kapab utilize tell. Tous les deux vle di même bagay. Dire. Ou utilize se pou le wap di yon bagay. When you're saying something. Ou pa bezwen yon moun pou utilize se. Epi ou utilize tell pou le wap di yon moun yon bagay. Par exemple, si map di li di bonjour, mpa ka di he tell hello. Map di he said hello. He said hello. Si map di li te fatige, mpa ka di he tell he was tired. La map di he said he was tired. He said he was tired. Paske se yon bagay ke map di. Bagay ke map di an, se ke li te fatige. Par exemple, si map di li dim la verite, map di she told me the truth. M'utilize tell, mette lan past tense, paske se le passé. Past tense of tell is told. She told me the truth. M'pa ka di she said me the truth. Ki es li di? Mwen mem. Ki sa li di? La verite. Donc, map utilize tell. Si map di li di nou nouvel la, map di he told us the news. Ki es li di? Se nou mem. Ki sa li di nou? Nouvel la. Ou pa di can you say me your name? Ou di can you tell me your name? Ki sa n tap mette pou sa yo? Ki te repons nou nan komenter lan.